ከዛ ውጭ ደግሞ ዱዓ በሰፊው ያደርጋሉ ዱዓ ተስፋ የሚደረግበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው ረመዳን እንግዲህ አላህ በቁርአኑ ስለ ጾም እየተናገረ ሁለት አያዎች መካከል ነው ዱዓን ያስገባው ከላይ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلال كذا قتلوا دمو وحل لكم ليلة الصيام ولو إن قرال أزي مهكل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع باريوچي سلني كطيقون يقربني يلمان يلمنا أساك الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ጥሬን ተቀብለው ይታዘዙ ይመኑብኝ ቀና መንገድ ይዘንድ ይከጀላልና በማለት እንደገለጸው ይሄ የዱዓ ወቅት ነው ማለት ነው ረመዳን የዱዓ ወቅት ነው ለዚህ ነው በሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثلاثه لا ترد دعوتهم ሶስት ሰዎች ዱዓቸው አይመለስም ብለው ከሶስቱ አንዱ الصائم حتى يفطر ጾመኛ እስከሚያፈጥር ድረስ ባለው ودعوة الوالد على ولده ولاج بلجو لا የሚያደርገው ዱዓ ወላጅህ እንዳይረግምህ ተጠንቀቅ ማለት ነው ودعوة المظلوم يتبدل سو دعاء دمو الله الناس مهكل قردو يلم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين بكبري بلئلنا يهنبين كقزيب وعالم بيهون ارداش الله بلو الله تناقر الله تعالى بمالت قل سوال سيزي دعاء وقتنا ومالتنا እሳቸው በጣም اجتهاد ያደርጋሉ በዱዓ ላይ በዚክር ላይ በሶላት ላይ ማንኛውም ኸይር ነገር ላይ ይበረታሉ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለኡመታቸውም ጭምር ለኛ ተጨንቀው ኡመቲ ያ ረቢ ያሉ ዱዓ ሲያደርጉ እንደነበረ እንግዲህ የተለያዩ ሐዲሶች ገልጸዋል እኛ ደግሞ ለራሳችን ቢያንስ ዱዓ ማድረግ ይኖርብናል ለሙስሊማትም